Akashbani Imphal Moirangthem Ibehaibi pau pajari ahanbada maruoiba pau Manipuri Inner Line Permit System Zatnarakpa chahi 5 surakpagi thoram haurik Imphal gi City Convention Center da pangthokli Jiribam jila da Inner Line Permit Facilitation Center ngasi hangdoknaba sem chaba loire Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Jaipur da Raising Rajasthan Global Investment Summit haudoklagani tungda ngasi nungthil Pradhan Mantri na Haryana gi Panipat da LIC gi Bima Sakhi Yojana haudokani amasung ngaksen Mantri Rajnath Singh na ngasi Russia gi Kaliningrad da Bharat Navy gi Guided Missile Frigate INS Tusil Commission tauragani Manipur Inner Line Permit System Zatnarakpa chahi 5 surakpagi thoram amasung Manipur Startup Scheme 2.0 gi makhada internally displaced persons sing da thabak pinabagi damak CMESS Special Package to Startup sing amasung entrepreneur sing hakthengna na unaduna wari sanabagi thoram ama Imphal gi City Convention Center da hojak pangthokli thoram asi Manipur Sarkar Home Department amasung Planning Department na punna sinbani thoram asi da Mukhya Mantri Nongthoma Biren Singh BJP na luchingba NDA gi Mantri Singh amasung MLA sing saruk yari thoram asigi yenglaga City Convention gi akoibada ngak chenbagi akanba section thorang lokhali ekoi gi paumina hai ILP gi hauda lekhidaba lamjing maira sapam Robin Hood gi maphamda leikatun ikai khumnaba startup amadi entrepreneur sing na makoina thengnarakpa sing mayamda paudamba startup amasung internally displaced person singa wari sanaba Manipurda ILP system amasung foreigners act sanhanbagi report puthokpana thoram asigi mapung oiri Jiribam jila dazu Manipurda ILP system zatnakhibagi chahi 5 surakpagi thoranga mari lenana Inner Line Permit Facilitation Center Jiribam District Mukhya Mantri na hangdoknaba sem chaba loire center asi DRDA Jiribam na sabani Lanmi amasung Assam Rifles na Manipur Police amadi atay security force nga punna chatliba thasi gi ahanba jayolda Chusampur Kangpopi amasung Thawbal jila gi sing amasung Tampaki maphangyada mathang thiba humbagi thabak jathabada nongmai 13 maru amasung lan na sijinaba yaba atay masak kaya marum phagatle defense ki serol amana hai pharwa polamjing adu makhata ba thabuk laukhanaba Manipur Police ta sinakre Asangi Guwahati da lupa koti ama lakni phurongi mamal oigadaba heroin phare dak yon ba umsu phare ngarang police na high special task force na Basista police station gi manung chanba balughat ta thi bumbagi thabak chathabada dak yon ba mioi ama phaki phar ba mioi adudagi heroin gram kuntha taru khara hena yawba lili masa kuntaret mobile phone ama scooter ama amasung sel khara phangkhe Arunachal Pradesh ke Rajyapal Lieutenant General Keti Patnaik na lamdam asida sahar semgatbaga environment ngak chenbaga thongmana na thambagi marui papal aduna punna mapung phana sakot hanbagi tangai phadaba lei hairi Ngarang Institute of Town Planners ki is zone conference haudok laduna lamdam asigi mahusagi phajaba sing lokhatuna amasung ina khulaba cultural heritage ngak tuna thamnaba sahargi lamda ahangba mapam ningthina lehnaba Rajyapal na appeal tawkhi Awang nopok lamdam ki pak charabu umangi saruk masing yamdaba mi taba yaba mapam lamdam asi seismic zone 5 ki manung chanba nongju thagi matam sangba masung singning khaiba madi ising chawbagi thodok thokpa yauna awang nopok lamdam na thengnariba khudong chadaba mayam palladuna Rajyapal hai mapung phana na pasakhot hanbada tangai phadiba asi sahar semkotpaga environment ngak chenduna thambaga khalman hanba asini Bharat Lanmi ki Eastern Command laiba Trisakti Section na Advanced Flood Monitoring System ama senggatle system asi defense amasung disaster management gi innovation yoda competition da jati gi oina yamna thagatnakhi mamang chahida Sikkim da glacier gi pat ama kairaktuna khudong thiba nangkhiba adudagi engineer regiment ke habildar Suresh PK na luchingba kangbu amana anoba system asi sijinaduna matam ngankhatna SMS thaduna mikupna homchingna lehenaba ising imai gi sang monitor tawpa hokhibani Anowa thorang asina khudong thiba thorakpada thengnana bagi sem sabagi tanja hena phangan bagaloinana lanmi gi miyoising amasung micham miam ngak sena bagi thaba khongjal yangna lokhatpa ngamale Bharat Lanmina Meghalaya gi naha singi damak pangthokadaba Agniveer recruitment rally gi matam lakthokle rally asi hayengdagi hauraga tha asi ki 12 phawba Omroi Military Station da pangthokani rally asida Agniveer General Duty Agniveer Technical Agniveer Office Assistant amasung Agniveer Testament da sangnabagi khudong chaba phangani tabiriba pawase Akashbani Imphal dagini
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगासी जयपुरदा रेजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हौदोक्लगनी निमित हुमनी चथगदब मिफम असिदा श्री मोदी वा nganगनी मिफम अदुदा सिनबा राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो सु प्रधानमंत्री हौदोकनी थौरम अदुदा राजस्थान की मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा अमसुंग केंद्र की मंत्री क्यासु यावगनी मिफम अदुदा लालोन इतिकी मिहुसिंग डिप्लोमेटसिंग अमसुंग इन्वेस्टरसिंग यावना मियोय लिसिंग मंगा हेना सरुक यागनी मिफम अदु हौदोक्लब तुंगदा तोंगान तोंगानबा सेक्टर गा मरी लेनबा खना नेनबगी थौरमसिंग पांगथोकनी हयेंगनिनी चनबा नुमिता प्रभासी राजस्थानी कॉन्क्लेव पांगथोकनी अरोइबा नुमिताना MSME कॉन्क्लेव पांगथोकनी आकाशवाणी पाउमिने हाई मिफम असी यावनबा लेबाक असी की मकोक थोंबा लालोन इतिकी मियोसिंग जयपुरदा थुंख्रे मिफम असीदा लेबाक कुंथ्रानी थोइगी मियोसिंग यावगनी मकोइदुगी मनुंगदा पुन्ना थबक तौमिनागदबा लेबाक 13 यावरी तुंगदा ngasi नुथेल प्रधानमंत्रीना हरियाणा की पानीपत्ता LIC की बीमा सखी योजना हौदोकने मसुंग महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस की सातसु जत्रासु हुनगनी कासमान की पाउमिने हाई बीमा सखी योजना अच्छी मसा की सही 19 हुंद्रा फाउद लेबा क्लास 10 पास तौरबा नुपी सिंगदा शक्ति पिनबा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लौखटबा अखन्नबा थौरांगनी नुपी सिंग असिदा सेल थम अमसुंग इंश्योरेंस की मरमदा भाप ताहनबा अखन्नबा ट्रेनिंग पीगनी अमसुंग अहानबा सही अहुमदा स्टाइपेंड पीगनी ट्रेनिंग लोरबा मतुंगदा मकोई LIC एजेंट ओइना थबक तौबा याई अमसुंग ग्रेजुएट बीमा सखी सिंग LIC दा लैरिबा डेवलपमेंट ऑफिसर फंगिदम खन्नबा याई थौरम अदुदा श्री मोदी न बीमा सखी ओइबा यारबा सिंगदा अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट येंथोकनी कर्नाल प्रधानमंत्री महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस सानब जत्रा हुनगनी लम एकर 135 लुपा कोटी चाटेट हेन चंगना मेन कैंपस अमसुंग रीजनल रिसर्च स्टेशन 3 लिंखटकनी ngakshel मंत्री राजनाथ सिंह ngasi रशिया की कालिनिनग्रेड लैबा यंत्रा शिपयार्ड भारत नेवी ख्वाइदगी नौबा मखल की हिरम कया थोकना सिदनबा याबा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS टूसिल कमीशन तौरगनी थौरम अदुदा भारत नेवी की मकोक दिनेश के त्रिपाठीसु यावगनी ngakshel मंत्री राजनाथ सिंह निमित हुमनी की रशिया खोंगचत ngarang नुमिदांग मॉस्कोदा थुंखिबनी मांगना हयेंग मॉस्कोदा रशिया की ngakshel मंत्री एंड्रिस बेलोसोव का पुन्ना इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिटरी एंड मिलिटरी टेक्निकल कोऑपरेशन की कुनमाथोय सुबा मिफमदा सभापति ओइगनी मखोय अनिना लैबाक अनि की स्वार्थदा लैबा लमदम असिगी अमदी मालेमगी ओइबा वाफम कयासु खनगनी श्री राजनाथ सिंहना मालेमगी अनि सुबा लंजाउदा लैखिदबा सोवियत लानमिसिंगदा इकाय खुन्नबा उतबा ओइना मॉस्कोदा लैबा द टूम ऑफ द अनोन सोल्जर दा श्रद्धांजलि कटकनी महाकना मफम अदुदा लैबा भारत मचासिंगसु वारी सानगनी भारत बांग्लादेश फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मिफम यावनबा भारत की मिर कांगबु लुचिंगदुना फॉरेन सेक्रेटरी बिक्रम मिश्री ngasi बांग्लादेश दा चटकदौरी मपाल थोरम मंतालुगी मचिन चटपा मिसक रणधीर जयसवाल ना हाई फॉरेन सेक्रेटरी ना ढाका दा बांग्लादेश की फॉरेन सेक्रेटरी गा उनागनी खोंगचत अदुदा महाकना आतई मिफम कयादासु सरुक यागनी सीरिया की हानगी राष्ट्रपति बशर अल असाद अमसुंग महाकी इमुंग मनुंग नोंगचुप एशियादगी चेलकलगा ngarang मॉस्कोदा थुंख्रे क्रेमलिन की पाव खरन हाई मिनुंगसिगी येंगलगा रशियाना मखोइबु संगजफम पीरे अदुबु मोहम्मद अल जोलालिना लुचिंगबा महाकु यादबा कांगबुगी लानमिना लेबाक अदुगी कोनुंग दमास्कस लौक्सिनखिबा अदुदगी लेबाक अदु थादोक्तुना चेलकपनी हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाव अमो मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चनरप चाही 5 सुरक्पगी थौरम हौजिक इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर पांगथोकली जिरीबाम जिला इनर लाइन परमिट फैसिलिटेशन सेंटर ngasi हांगदोकनबा सेम साबा लोइरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi जयपुर रेजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हौदोकलगनी तुंगदा ngasi नुथेल प्रधानमंत्री हरियाणा की पानीपत्ता LIC की बीमा सखी योजना हौदोकनी अमसुंग ngakshel मंत्री राजनाथ सिंह ngasi रशिया की कालिनिनग्रेड भारत नेवी की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS टूसिल कमीशन तौरगनी पाउलजरे